النهارده ان شاء الله شلنا بقى العلافات كلها، هم كلهم بيوقعوها، وحطينا العلافه الكبيره دي. العلافه الكبيره دي بتاعت ايه بقى؟ بتاعت فراخ كبيره، بتاعت رومي، كنت جايباها من زمان بصراحه يعني. والنهارده دخلنا عليهم زي ما انتم شايفين كده. نضفنا المكان طبعا عشان الجو ساقعه، وما استخسرناش فيهم النشاره. بصوا حطينا طبقه كبيره، بس هم بصوا بصوا بيعملوا ايه، بيحفروا برجليهم لحد ما يجيبوا برضو السيراميك. وبرضو بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا حاطه طبقه كبيره بس معاهم. هتقول لي مين؟ هتلاقي دلوقتي حته كبيره فيها نشاره والحته التانيه فاضيه. بصوا هم فرحانين ازاي عشان المكان عندهم نضيف. طبعا المكان دوت النهارده ما اقولكمش بقى طلع بلاوي النهارده. ويعني ايه، عشان خاطر بس يومين بس ما نضفتلهمش. بصوا انا بحب انضف لهم على طول حتى لو في الشتاء، عشان برضو عينيهم برضو ما تقفلش، الامونيا ما يطلعش على عينيهم، تقفل لهم عينيهم. طبعا هو اصلا مش مستحملين البرد مظبطهم، عشان عينيهم برضو ما تدمعش وتقفل وكده. فالنظافه حلوه ليهم، مش عشان الشتاء بقى نقول لا هيبردوا مننا. هم كده كده اصلا بردانين، وكده كده اصلا لو من غير الفرش هيبردوا منك. زي ما انتم شايفين بصوا اهو، بصوا بيحفروا ازاي، بيجيبوا الارض ازاي.